Hallo leerders, as julle gereed om hierdie week se sigvore te oefen? Kom ons lees hulle saam en gesels oor wat elke woord beteken. Kom ons begin. Word, become. Klaar, finished. Daardie, that. Hierdie, this. He, to have. Like, seems. Lay, to lie. Dag, day. Dra, wear. En teen, against. Nou is dit jou beurt. Now it's your turn. Probeer nou ons sigvore self sê. Hoe vinnig kan jy hulle sê? It is your turn to say our sight words. How fast can you say them? Baie goed. Jy doen regtig 'n uitstekende werk.